Hi mga ka-cuties! Hi guys! Welcome to... Ay, so... Hi guys! This is Lopez and welcome to my YouTube channel. And finally, naka-decide na ko nga kanang maghimo og YouTube channel kay wala lang. Feeling na ako. Ano din mo? Ito, para something new po sa akong self and other side na sad na ko kay always naman ninyo nakita nga mo-act ko on TV, on film, and this time, makita ninyo as ako ba? As the new. Kahapon, nag-post ko sa social media, sa Twitter, sa Insta stories, Facebook stories, and sa Facebook itself na mga questions na pangutana din nila, din ako. Okay guys, first question is via Facebook. Do you have skin routine before bedtime? Actually, every night or kanang bago kumata kay nabuta ko papaya soap and then peeling soap. And then, magkakog 2 cubes of ice and then ako'y pamelt sa face. And then sometimes, mabuta ko mask. And then, if mulakaw ko outdoor, magbutang ko og matte finish na sunblock. Bato sa hirap po. So, muna siya akong skin routine. Ay, before bedtime, ito na. Ano ka dan si Lopez? So, ang before bedtime is kana. Papaya soap, peeling soap, and then ice, 2 cubes of ice. So second question na guys, what you put on your hair before you go out? What brand of gel you use and why? Actually, I don't use gel kay kaspa ko na gay tanaw. Kaspahon jud ko guys, promise. Di ko mauwaw ana. Elementary ko na ako'y done rough, but until now, but gamay na lang kay siya karon. Hair before you go out, katurang wax lang, katong gray o color na wax. And di ba siguro pwede mo sulti sa brand, no? Dili mo sulti sa brand. Ang na-video lang, pasultihan ko ang brand. Dili bitaw, basta gray. Kabaw mo anak ko katong mga nag-use og wax, kabaw mo anak kung sana gray o color ya lingin. O, kabaw mo na. Pero pwede rin pa isultihan ang brand. Betchan. And then kato na question guys, via messenger. Then karon na po third question is via messenger gapon, Facebook Messenger. Age you first had sex. Ang bababoy niyo. Kana yung question no. Sex gid na. Sex ako male. Kalita male 27. Chor. Joke lang tao. Age you first had sex. I need to answer. Shit. Hala. Basta akong ilok guys. Sino ko na tense ko guys. First vlog ba? Oh my god. Shy ko ba? To answer your question, malibog ka talaga. Sino man nagtanong nito, Char? Kabawa kinsa, ikaw ha. Age you first had sex is ano? Tag-ano na lang guys, uy, secret, private na siya na question. Wow! Hindi na siya ang ibutang na sa vlog kay madungisa ng kauna-unang vlog ko. Ano ko ito? Pagaw kayo ko guys, like really. Last question na to guys, via Facebook comment. Nganong green ang blackboard? Di ko katubag, pero pwede mo comment down below. Comment down below with the subscriber. Viewers. Ito, comment lang mo below kung anong green ang blackboard. So guys, the sun is setting down. I'm sit down. Ito guys, ang stop. Camera pulls up the sun.
Mura siya. Katagnan ninyo kung asa ko kay na free ice cream scoop. Wow! Scoop of ice cream. Kasi sakto guys, bitaw. Na free ice cream from Kaka Dairy Bar located at Escario. Escario. Saan siya ng Escario gana guys? Vivo, gana siya? Vivo Place, Escario na may free ice cream scoop sa makatagdan kung asa ko. Tanaw, sa camera, san. Taga-na asa man ang bitaw. Thank you for watching this guys. About ko mga 15 views pa rin no? 20. Tingnan din yung mga kapitbahay niya. Nya subscribe mo please. Bitaw. Subscribe mo guys kay ano. Ay kumadato ka apil mo. Ito ice cream. Dirty ice cream. And follow me on Instagram. It's me Dancy and then sa akong vlog po subscribe lang mo. And then kanang comment mo kung sa inyong ganana kong buhaton, kung cut ako dire camera, view. Pwede ko diya, mag-vlog ko diya sunod kung gusto ninyo. Aww. Ito guys, bye-bye. Wala ko'y tingog. Bye-bye.